Kenya na eye Facebook kono so mesra wada obaya manyo sempe ade wo kokan wanka so bomade akopiem o party headquarters ko kenkan ente sa ye de yentimi enye sa adwuma no emfa ma okra na ansa na no chairman fiewura mpabo mni enhyase. I decree and declare by fire by thunder, by fire by thunder. I decree and declare who born dog, who born dog, who born dog, who born dog. Ekwa matene paba ya adwuma de na ekwa ne mu dam se hren yentinsim yenkoyanim yen hye kasebo na se na yemfam free galamsen sensem na mekase no National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat yetwenitiam aka ne se NIMOS wonom se timi aka nipa bia wonom ne tolio so pa ye ka galamse pa dia omodi mutintiman omo akwakoche wonom ewa boso eno no ewo atwamantani mu eno no watakwa ne potem agese honom no galamse fuei etme kwesi atena ya honom no mote edi dwumadi ahodo a in fact ene ye pam na mpanifo chemtom ko pie mu no ene addition dos papa mbore mpempem na mode honom aye o atena ya honom no mote ye bibiam na mu kirema omokoye no ene edubone pa nubone bi wasase we se kobane no ennom a obenya ohawo no omonum bi honom na mutumi nim duro we edidi atutrasem edi tuo na akwede edi sabensem hunu ewa boss ne potem na nka na kiremi se dwumade we no mudi ewa boss no wo presia huni vari mensin mu ewa toye matenim na posifo eni private mmomode edi dwuma ewa National Anti-Illegal Mining Operations Services ena secretariat aso ye no aba moden ekwetwaja edi ato matan ye no abubu ni nyina da ase no kra mekese die ekire edin empefo kiremi se yamfa to Ghana fo anim se de yakona na enyan yatena oman magalamse atimi ase yenso yakwa ne yatena ye nyina da ben na Ghana ni betena ase adwen wo mu kiremu a yenka nkira mu se wo mu ntwa so da efiri se anamontu a mutu a mo se Ghana nsuo ye na atena ye ne yakwa ye no wo mo ntena ase eyen hwe han sa mo man Ghana yekua ye nsem nyina dengu wo mu kiremu a wo mekwa so agina mo na so abadwumaden agiban atoba se betumi aboa na nipa ahodo a wonom enam galamse so ese wo man Ghana yenso yakwan ena afinso yatena ye no won betimi de wo afamra kwan so mu kiremu a enipa mako tunum wo koche wonom na akire no enya semkumu ene eye 15 water eye pumping machines eka hu bi wo gi ni nyina da afinso generators ahodo keka hu bi ene ye chamfines ahodo mako miensa ni ma pie na kan bo mari ade tena matan masabi wo ese wo magana nsase ne yakwa mu kiremu a wo mekwaso aboa magalamse ahodo ekoso no eto etime 20 wei ne san do efri atamente ba no awie no anasa ne menade mu kiremu nyina da esom de sikapa ekwaso akwageta galamse no akwaji pinsu e weten wejin bio galamse ne de nya de ombe jan ne de no majan na ochina ombe yibia ombe yibia yanko yanim Yentua kasia bone so na anti-human trafficking unit de ma CID de abetuja echima yade o makoje eye nipa be 110 na omuchie ma yade a Kionet scam operation ekosu okuntinsi eye satellite on crime primantem hano ana omabomode atimi akoje nipa 110 de afi honum no omuchie ma eye nipa ebi free Cameroon so ana ebi nso free eye Ivory Coast a omodada wom eche omuso omobo omanim baye adwuma yade omenya sika bebre na ombema omakwanya ama omatimi aye adwuma no beboa omasika so atimi abo omubotom Nemo momo amade abedu omanim na omoche omusa adwuma ne tebia ne de obedi ewo eye kwambone so ansa no atimi enya sika na no eye network marketing no mobo amade atimi cooperation ewo ho no mesan se eye ade omoye nhwehwemu a police for ye nhwehwemu de fa asem ne ho ene omobo amade na petutu tu no mukọ okuntinsi eye satellite honom ekoje wo ma chese no na enya asem ketwa ewo honom na sese omafa ye nipa 110 no ede omakwa police for akache a omohwe so mbetimi abom ho ban na omaye nhwehwemu ede afa asem ne ho eni nipa odi anima wodi sa abone no ewo honom na network no matimi atwitwa niemamu enso ewo honom na police for the betuja HM say eye Kionet ye ade ankrofo bebre na efa kwan bone so ade bon ankrofo apo ano so ha adwen ewo manyimu ye pa obi bedada no aka chesa Kionet no eye online business platform anonymous kantino bra na bra be ye bi se na be yan so benya sika ede ahye obotom na ndo mo dada ankrofo di free ye West Africa ye ma omani ma chese no so no aye oha kese ewo manyimu na CID so ede betuja HM say eye ombebua sane beye eye human trafficking ahodo no
ɔmo nso no betimi akɔ etiantitimemfo no so mmɔmɔden ahwɛ sɛ ɛyɛ policefoɔ betimi ayɛ adwuma na apɔbu ɛkɔ so ɛwɔ man nim no ɛtoɔ ebetimi abɛwie yɛnti wani nsɛm a free anti-human trafficking unit ɛyɛ CID foɔ hɔ ɛde abɛtodwa Yanto akase bon sa mensan fa nkopie mu ɛwɔ atɔe mantɛ na mekɛsɛ die Adjoa we die enya semukuma akora ehugya so dendenden efisɛ bɔfo na nam ehugya so na akopie mu otakwa security court a wɔnom ahyɛ sɛ nipa maako dumienu wɔnom enkonkɔtwere afiase kakra na hwehwem mapa entimi enkoso emfanfa ɔmo nsɛm afiri sɛ ɔmatimi akwa akotutu akyem ɛyɛ bonsawere ɛhɔnom ɛno watɔe mantɛ mu ɛne railway line no matutu ne nyina da ɛde hɔnom atufu magudie mra ɔman Ghana mra etia na jaja ɔtena na dwa mu yɛ he leadership ama hatia manu ɛde to adehye ne mu sɛ ɔsra wɔn ada wɔnom nsɛm no hwehwema hodo gusu a ɛkɔ so nti no wɔn mɔde anam kɔtwiri mu kakra de nipa maako du mienu a mekeso makaka nsɛnsɛm ɛwɔ abanya ka kye no de kan ɛyɛ Dennis Atom Alex Kofi Akwa tosumienu Kwame Simeon Isaac Ahen Larry Koku Lampon Moisi Eli Asuma Nulidin Kwabra Jude Azuma Yandori Mombi Jonathan Anyam Dore Anafi Daniel Compat Sa nipa makudumienu posifu echirim say wonom eche wonom egwom September abusu twam de netos waduasa pepepe ewom fimpim mienu ne de nunu mu a eyade a ASPD Ben Eden Selassie ono ne operations commander Edema atɔe mantɛ meche Western and Central Regional Police Command ebon homade nipa we ni mo no wonom nsa etimi eka wonom ne mpemfo chirim sɛ omade kwadu maako miensa na omade aba wonom de kan ye so mma omade anam koti kwan so etufu magudi a emra ema ho kwan de tasim yenu nso awudie ene adwempone aba omutrim tumba omade yakotutu railway line no edigu ye eno achinso mu chirim sɛ omaga de japade omade amfa mna kwan so a wonom etimi asa ni nti na mra no ese no omudi papa na mpemfo chirim sɛ mekese matu asɛm no ede ahye ehine me bosuma yegomai ne da etoso aduonu mienu emfempem mienu ne aduonu mu na semu no besan etimi atena so bi na mekese de achem bonsawere stretch ne de adehye omatutu galamsey no tso matu ama railway lines no ma se ne nyina mekese de Ghana Railway Company for ne chiremu se de yakwa de sempanifo amani ana hopa bedu baabi no wa hwe ne yi abeje time omayi mu keteka adwuma ne de wa hwe a enya de besoro nti woni nkra hodo a efi takwa security court a ene watɔe mantɛm ba yɛde mu chiremu esamo enimre yi Yanto akase abone so eni eda so agina toye mantemu nsensema na municipal chief executive Edema Priscilla Univali eye Matthew aye ede abetuja akasa echemu se ya ade awabomodin ekon etia galamsey ewo ho no mesan se Chinese fo bi sanso anagana fo bi aka bom ewo ya piate stretch ne so achese galamsey no tua ni so omutu achese omu ha omatna ye ba nsu omudidi omudwumani na ya ade a omu sen no na bra mo ne nsemtwefo etwetwe nkomo wa bra dwumedie no ekoso na Mr. Matthew aye edi tuja na ochemu se ya ade omabomode ade anti galamsey hotline atuja echemu se yetimemfo no ehu se galamsey bi ekoso mbetimi afra no matimi ayi omasose se na ebe yom so ebedi hu dwumesan so matena ye ne omunsuo nyina asei yetimemfo no so ha wo muntin so mu hu se bibisa akoso a omomomode na omomfra ye anti galamsey hotline no munyi omasose se na ebe yom so be abedi hu dwuma na sima aduasanten pepepe na chese district police commander eni ni team di omaba bedu biaya eye operation no ekoso se na ebe yom so no ebetimi aboa na omudu honim de na chese suspect ni na abomode adwane na emu omkodu na machines ahodo mudidi dwuma eye excavators ni de ni na wo ho nto omomode ha esizi eye excavators no a omu hwe anim so omonsa ebetimi aka eye suspect no na MC edituja echemu se ya do obebo ne homodin akon etia galamsey no se ne ebe yetimemfo ne so benyi omo no matimi edi omudwuma ye ewo mantem nanu so no etimi aboa o mesan se ewo so otimi bo masase ho ban sanse ne nso mudidi dwuma no eno so obetimi abo ho ban sanse galamsey no ese no
or the same say edit to ja. We agree me work office as my normal routine work I me you know. Yeah, the rapid response numbers here anti-galamsey numbers as a municipal and a municipal chief executive here they are to do. So bia we so bia say you or say ensas bia and ufre MC quickly MC will be there. And could you maybe do office we and information will be frame sending videos. Say China be abeshe appear to find so how many years you are Ghana for you say in Sassy or Washa Lubia Sigid. Anyone that dear me be a jai, the free police commander and the police commander and as a district police commander. I'm some friend on also opportunity within the next 30 minutes or the man need to go. Young and I buy a babeto sadi away. Your pioneer within 1 week from Massas. You buy almost Johnny, a broken in a Johnny, but machines and excavators and any in our you to me to excavate at the control board. We are making arrangement for low bed near to Yatam excavator. DLFM 106.9. Places always since so I honor them. It me a burning in I'm saying it has been a fruitful exercise this afternoon. Give me that, the district police commander. And ya uti Matthew Ayono and a municipal chief executive Ewa Pristia Hunivali and no war at Mantemo. Yan to a Cassia to the young free Pristia Hunivali, or at Mantemo, and fear any venture when. Ewa Pier Mantenemo Ramu, Ewa Dusia Sensimum. Now make I say, and I know Quesia de Chemino. Na eye. A him was my window that tosunum, and film pim you know, near the Nundumo, and our Magana in Nata. Akebo money we are Sam and Senina, Eddie Dacasia, one at the bo, at a chair of Wabasso, or Monday Mobo, as a sa, and Mofratibia, Eddie my Padudia, Moboa, maybe as a and never to me conkind, at the mat, Mofra, not as a teacher that's one, which the Timonom. Now you're elevating the status of teachers for quality education. Na emra jumadi ne kwaso pe, and open upon ye otiteni. Etema eye Ghana National Association of Teachers. Nats ekwonu apie mantem ne den ete. Me wofa say Patrick Boyson. Ede adesre ede to Ghana mampeni ani mu say. In fact, aya kyerɛkyerɛfo a abanda da fa wonom adwuma e wo fempem mienu. Ne ade nu nan emremu no bepem sa mre. Wonom aya adwuma saa bosom maako beye dumiensa 13 months ni. Enya de ekapreba wonom sa etimi aka bi. Na openi kyerem say eba ne sa atete na finso asefempa sakwaba betima ya adwuma bosume pi kwa afi ba ko ne akiri na nipa no ne nsentimi nka na ketua ochimte sabi o ma yetimo no empenifo ase yemfa ayasepan emfa nhya ben de senti cheche ne betima nya hoden mapa aje ne naso ete pupu ne mfunumu akira de ma mofranso atiase a aje so de men ansa watima nya hoden aka senti osra banyata o ma ne ho moden sei achachira fodo mo manga ne mu a wanom abandada fo madwuma no ontu amoka na mana chechire foi entiminya adwunu fita ne trimo papa emfa nkyere mofrei ade o kirema edu ba bimpo a condition of service enkonka ne cheche ne betumi atua akire ade sa na sitrem dadan na aden aban osere wada o kima no anim yada aban won ho moden pa na ma anije achechefo no ma na bebo ma chechefo so etumi papa ade temafo man Ghana se dache etumi dache pa e wo manyin ye ba the condition of service of the teacher obiya no o ya adwuma opesa konkan awabrabum na condition of service no na emadwumadi ayedi no eboa ye ma yeti sisi ya me no kasei yi akyerɛkyerɛfo a ye in service teachers ye na wo school sisi ya kyerade a ye wo oha bre wo a osa ban hwe na oso ano na so na medikan aka ho asɛm no ye teacherfo a aban fa wɔn last year na sanka wotimi tua wɔn ka what want to pay was tua wɔn ka e wo teacherfo ebi ma ye adwuma bɛyɛ kɔboso me dumiensa eni aban timi tua wɔn ka asefem na okyerɛkyerɛ ni asɛbe ɔkɔkyerɛ ye ndaakye maade na nankasa asɛbe ɔbɛkɔ classroom na the condition nankasa enkoyi ɔkɔmokora de no ebe no watimi edidwuma na aboa daakye ma ntete nti ebesere animanimu ya ne wasa ban DLFM 106.9 na ebinum bɛyɛ bosumi du miensa na echi wɔn sanka wakatua no abanhwɛ na eboa daakye ma ntete nti ebesere animanimu ya ne wasa ban ye bia na saa akyerɛkyerɛfo ya aban fa wɔn na ebinum bɛyɛ bosumi du miensa na echi wɔn sanka wakatua obiya no DLFM 106.9 na condition of service no na emadwumadi ayedi no eboa ye ma yeti sisi ya me no kasei yi akyerɛkyerɛfo a ye in service teachers ai eba ne sa eni anya papa abanya nsode ebe ha dwenyi pa na no achi na Mr. Patrick Boyson kasa mu bieu na wo kyire mu am
edum pempenso ahodo a akyerɛkyerɛfo ehura ma ne papa fi sɛ wotumsi baabi aban de kyerɛkyerɛ ne bi kɔ no akwawe so pa akurase tum akwanye anyinamkane ani hɔ ensupani hɔ nom na sɛ no kyerɛkyerɛ ne enema kuhuri aseɛ so na ɔkyerɛ adeɛ saa obewie no social amenities ahodo a kyerɛkyerɛ ne enya access to it ne nyina na akwayɛ how de ama no wobɛkɔ classroom baako na sɛ ne class 1 class 2 class 3 nyina bom baako no kyerɛkyerɛ ne baako ohuna ma ne sɛ firi sɛ puntudwuma enko so school num o kyerema wo hwɛ ha hodo akyerɛkyerɛfo na mu nyina kyiri na wɔn bɔ mmɔden yɛ adwumaden pa ɛboa sɛ homasua enko na senti ɔsra ban sɛ ɔmo nsaka allowance betumi abɔ no kyerɛkyerɛ ni a ɔkyerɛ adeɛ wɔ akurase no ɔno so betumi adodo de bɛboa na hyɛ ne nkurase bɛyɛ a ɛkyerɛ bi no yɛ posti kyerɛkyerɛ ne bi sɛ akurase kɔ kyerɛ adeɛ a na wura ho no bɛyere ne ho ɛbɔ mmɔden a ɛde ne pa ɛde adua yɛmanim Suwayen so ayewo school mu a yego to chade dada no aban ahye mbo ahodo bi asa abosha ahodo no enya mmamu ye na yatwe aban adwen so bio na edi kan na yefen deprived area allowance ye wo Ghana ha oba aban adwuma ahodo mu ye ka ekuo a na adwuma yefo e wa aban mu doso ye pa ya kyekye dwumadie no na enti eba se oman no ha obia ba yenya ye wo sa ekuo ahodo mu how no ebeso ayen so pa because yen crofo no ahokyere no e ka ho bebre enu nti ye twe aban adwene so se ye wo akyerɛkyerɛfo bebre wo Ghana ha bia a wodi wo ndwuma no wodi npa bebre kɔ hɔ a won pese bɔkɔ ye nkurase a ye wo yen kola wo a obi nim babi obi fi abayo mampanin daakye nti ye man na sɛde sɛ babi a yen kola wo bia wo se ye ne kyerɛkyerɛ wade ne tete wo tichafo ti bo ne tete wo enu nti na aban de akyerɛkyerɛfo kɔ mmea ahoro bebre ye wo ɔman mu ha mmea bi wo hɔ a adwumadi ahodo ye aban adwuma bebre ni hɔ na so bɛkɔ na school de na school wo hɔ a kyerɛ kyerɛkyerɛ ni e wo so kɔ saa bia ho sɛ de light kura ni hɔ isu ɔbɛno mu kura bi wo hɔ a ɛyɛ den na so akyerɛkyerɛfo bi agye atum sɛ ɔbɛkɔ akɔdi sɛ adwuma no ɔmampanyin yenwura mahama kasa hyɛ yɛn bɔ sɛ ɔba ne yɛfɛn deprived area allowance ɔbɛma kyerɛkyerɛfo kakra de aka makatua ho ɛkɔ saa bia hɔ saa bɔ ɔhyɛ yɛn no yɛhwɛ anim a ɛmɛ mu yɛ kasa hyɛ yɛn bɔ sɛ ɔba ne yɛfɛn deprived area allowance ɔbɛma kyerɛkyerɛfo kakra de aka makatua ho ɛkɔ saa bia hɔ saa bɔ ɔhyɛ yɛn no yɛhwɛ anim a ɛmɛ mu yɛ yɛtwe aban adwene so sɛ saa bɔ hyɛ no ɔmɛmrɛ mu ma akyerɛkyerɛfo na wɔntimi nya ahoɔden fa yɛ adwuma no ne kwakra mo no ena Mr Patrick Boyson kasa mu ena oda na di say ade ba ko oda oban yi mu a se wote a na na so mienu nyina ye ne kyewo wodwene ho a wonte ase ene say dodo na nampanifo kan na aban ka akyerɛkyerɛfo de maketia e wo soro ahema mu nyame ya adom na se mu wu a na makwaji maketia otwede amponyankopɔn nkyɛn ena obi sɛ na akyerɛkyerɛfo nyankopɔn na fa o madwuma na sa aban na wo aban no bosumdu a wonyi pay ena abatena sa kasa akyerɛkyerɛfo nkwadwuma ketua heaven na yankopɔn afọ obi adwuma na o kyem tata nsɛm na yɛ de tan na mpɛ sɛ ɔbɛte na sabi obi a wawuo de eside na aka gya ketua o kyem andukra nim ne senti adeɛ bɛɛ dɛ sɛ akyerɛkyerɛfo ne saka no mo nsanka na asase wei so wɔn mo ntete emu dɛ mo ninje mapa nti ɔsra Ghana ma mpanin kwan ɔbɛfa so ɔbɛboa na akyerɛkyerɛfo ne agye no ɔmoa na akyerɛkyerɛfo boa ma adesua kɔnkan ɔfa kwanya wei so de abasobɔ de ma ban schools and have nsankwankra schools sɛ wɔbɔ mmɔden ayɛ adwumaden ɔmaboa mahumasua ekon kan panto da o ma se o mkoso ye nsa na mwa na o man Ghana adesua emfa ntoma pa emfa mfra akatua wo soro ye ka ho asem de ye soro ne de ye obi abotai se da akye nya soro ye beko nanso ansa na obedu soro ho na wo se ase hanso se be obody etoso unya adwumu fan de ye adwuma o ye eno nti na ye ka se yakatua wo soro ye dutum efise dwumadi a ye di no anka aban kra ntimi ntua nka nanso ye fe ye mpem nyina na ye de boa oman no entity ye enti ne efata akyerɛkyerɛfo bia se ye benya na sebe ya dwuma da ho ye nya hoɔden na ye de akɔ ye nsuku ahodo mu ye office ahodo a ye de boa adesua na de kyerɛ ye timi akɔ ho na ya hyehyɛ na ya timi akɔdi ye ndwuma na de oman ne mpuntu akɔnkan no eno de ye wo se aban panifo a ɔmanpanyin yenwura mahama edi anim no ɔhwɛ na akyerɛkyerɛfo ye nsa etumika wahye mbo bi se akyerɛkyerɛfo bi adi ntitu kura ne ho hia no bɛhwɛ na osisi adan bi de aman wasan so aka sɛ esefi sa breko yi ye nsuku ahodo a ye sisi no ebe se ye si school dan bia sɛ ye de baby a akyerɛkyerɛfo bɛtena ɛbɛka ho ɛyɛ welcome news ɛyɛ ade a nat ye ka ho asɛm kyerɛ no emra ɔbɔ apro de abɛyɛ ɔmanpanyin no obepi ekofo dua ɛde to n'anim ɛne a wotie kopie mu ɛwɔ apie manten mu ɔno ɛna yɛ otitena ni mekyerɛ chairman ɛdema Ghana National Association of Teachers ye twanitia eka ne said nat ne den at the Mr Patrick Boyson ena wotene kana mane boyi ye nsem twire ni kontehene kofi obo ena de firi apie mantemu ebesom ye
Yantua Kasiabone Sona coordinator Edema Eco Conscious Citizens Awula Sewa Abetuja Muse Galamse Aban Eka se Obekun Etiano Ache Omache Bossa Nyademaye Amadi Jumebia Afa ho Esanse Ayade Aban ne Babia no Abeka ana meba Galamse ne Mesia no kwan Galamse ne meba Mekun Etiana so moba asa no keke no mode ka na emom omundi juma ama ye mfa ye ni hu so mudi juma afa Galamse ne ho no de nsemi etudwa wa broban pani John Dramani Mahama ye nhyemude civil society organization ye Jubilee House our chess momodi ana momfa pressure fanto aban ne so se ne be ya Galamse no o metimi asi anokwan ana one samchofo twetwe nkomo ya ahini mebosum ne de tosunsia won fimpi mienu ene aduonu num nimu ana wula sewa echiem abosome nkunu nie ayade Galamse no ne ekwa na ekwanya de society to bi mpo no mudi egu akwa mu ameye hu se Galamse na mpa moba ye de yade amoku atia esansa adenti ana muntimi ye bibi enfenfa mo de nka mo fa nhyehyeye mpo ngu akwa mu ne hu se mo pese Galamse no musi anokwa na so ne atia na tie adenti na mo mpani pa hu o manka e bi kra obehun se eyaduaba bi ani sidua so na nde te se rappel of L12462 no crampo na eno ye number bi eno anso mo hu se excavator na movie na koma frese Galamse no ebi koso wa hanom na koma bomoden atimi adijuma de afa ho na emomanya de omo ye aban na ye na agin so obeye bibi de afa Galamse no ho so ana ochem say yakuntabuo enkoso ewo local authorities nim a ochiem a ohwe important bi te say ye jama enya de akuntabuo ekoso ewo ho no modern some say edituja. Well, let's say we went there to listen to what was going to be said, and what was clear is that the president wants to be seen as a listening president, somebody who's not faced at criticism, somebody who is listening and welcomes the pressure being put on the administration to get to grips with this canker that is destroying Ghana. So that was all well and good. The presentations from the government side took quite a while. There wasn't that much time for thorough response from the CSOs. And I came out of it DLFM 106.9. The president has said clearly that he's not ruling out the demand for a state of emergency, but we're not yet there. So what one would like to find out is when will we be there? What are the indicators that will show that this is the time to, to call for a state of emergency? We didn't come out of the meeting with any better indication as to when that will be. Will it be when all our water bodies have been poisoned, when we've all got kidney disease? We really don't know. Enia uti ye eya wula sewa no ana ye coordinator Edema Eco Conscious Citizens. To chiremu se sisi no ahemfo no obi ye so mo hwe no mo ye bibi won obi amboa manage jema fo hene manage ne ho pa ono no enkofo bi di 7 billion koma no wanje oka kire me so ntumi nye sika no man manfo mi huna man me yare Galamse nti wanyi se sika no but nye me ho fa asifo ahemfo bi mu what the 100,000 Ghana cedis kompo beton sa se okrum anyina ma na sa se ne kra so maton ma nipa be ya na dey na obetu fuma agudie wo de omo de cars nyina sisi su ma papa no onyene akokura pa oka je o me se baby wadure no wanyina wie obegine wakodi awu na meburu na omo wa ase ni oma kromafo na behuna mane ana wanye nanso nya yenkofo akeya aba omo gidi ye kura che sika yenkoya nim ne yenkonya asem manyimum na yeto akase mo se momfa ngura mwam ewa kwanchirefo opinion no ene da National Service Authority for ano mechire NSA the day at the maze route dela sedo akasa chirimu say yanka nkyere omaga nafo ne ade hie nyina mo waso pa muti asempa no ene say nyankopon ehye adoma National Service afiwe no ebehye ase ego ukuada ehime bosuma yo mu de toso nwotwe October 8 2025 akwa ukuada ehime bosuma yo mu de toso dunum enfempem mienu ne aduonu enumu mechire from October 8 akwa October 15th 2025 eno the National Service from behye ase eye new registration no obia etime register kama se ya National Service no obetimi no batumi akwakoye bi na ofrem putupru ensamtirefo nhyiamu ewo National Service Authority for atena kase wo krabopure mante na maize sedo kase no kire mu se ayade asona wo boden etimi abie digital platform fofra no a
ebo adwuma papa na no in fact sa wudin ho nsam kwaso a e kire din susansuboni nim chimato ma ho na chiwa kompreni da ho nsam nyina sa pepe ne te a beboa pa ne senti no eno enti ena ma afi no mba be hye ase no kire mu a Ghana fo baka ya dwumbu su metwa mu yi e wo mfimpi miene de nunu mu mbo ho maden a omu bia kwanya de to no ma mekese ni mako empim du mienu 12,000 ena wonu mutum de won krata akwa so ma register kama nti no afi national service mo kwa akoye bi ena wo kire mu a yanka nkyera mo sei ton 10 time sama mudidi kan call national service for omon krata mo maden kwa register ye no nema bia nkon kane nema bia nkoye entomatwam abandada na breso nema bi ko so a enye katasose muaso ne pro ne kan bi ko so nti sa sister no masesa no omade fofra be no ebo adwuma pa fumuso bia nimti dada no ma mudi kan register matwam enya de be adwuma biom wo se yan kan kyerem so ma mu register ye no enipa mako mpem du 12,000 no muni haw musika biara mu register ye no omunsa beka ne nyina kama kra wo mra mo ye new registration no nti musika ne de enya de a ahye kwa ye ma me se yan kan kyerem Ghana de hye system fofra na apa no in fact ebo adwuma papa eya dashboard ebetuma display eye posting details ni nyina kama duty report bibia dentin afin so adwuma kwa adwuma wo mu no wo ho nsam nyina da ebekoso afin so tumi krata wo de ko match certificate verification be ya adwuma and wo bibia mo fra ne se eye embedded QR code ni nyina be ya adwuma in fact we ni de update ni ye kama pa chese de aye no enya de benyo haw anasa chimato bia wo mu nti no wo mo sanso de aba wo wo eye NSSA Connect mobile app ni nyina di dwuma wo ho nsam de enya de oha bia wachire okire mu a we beboa emehunu mu no chese ne bibia da ho kraje a wo aba mo de register foforo ne de uni wo haw ba kokram ye ma me chirim so de kokobo e de mamma mo pese mo register ne so sere mo ada frakadam e wo honom mo hwe ne obi anada mo anye musika ne anka nkire mo se oye adwuma e wo NSS osa kire mu a ye nka nche Ghana fo se afi wei national service dwuma die no e be hye ase e wo bubu busuma e be kokko hye mu ne da etoso miensa emfempe mienu ne de nunu mu e be ya Jordan me kire 3rd November 2025 ena national service dwuma die no e be hye ase e wo my Ghana mu odi nsem sei eto yensem kire ni Samson Kumanim president e kan say system na e wo in place e wo wa Emma sa sabi onyamransam e course no yenye de nyenyin free ho na yemfa bibi fufura emu odin a ebetumi ensure say obi person odi bone kra yentumi enye de emma ne kwan emma ni endi ense yankopon adom minister your honorable George Pariado extra at the by board through the board chairman say yen set it up a transition committee ebe share sa transition from old system to the new system me just say meka say yanyame adomonti yetumi aye na yetumi aye nti no ya hwehwe date ye nyina ye nim say emra na e wo say nka ye personal no omo national service etwem kakra because of insihwemu ana ye den ekoso enti me can say your new date aba ye registration any posting any da e was say obi biara we school broni beka so you eligible and I say owo hu kwan e wo mra kwan so say obe national service personnel no e was say sada no or reporting e wo ni post sa date e na me de ba e de mamo no until 8th to 15th October e for registration until ye be portal no for 1 week said ye be ya omo a wo so omo register no omo tumi anya akwanya a register any awoti on ye kwankyere for penny awada National Service Authority ano ne den at the maze route dela settle and awoti ni kana mane boy ye nsem training Elvis Kuma Samson and a day besom yen nyina we so na yen kenka madwenche ne tew yen fama mo Facebook no so na me wofa se fon dia betem na Sweet Elizabeth as usual kilantria and I say good evening my handsome uncle Sam and pretty queen Sikapa DL News. You can't take it from us. Sweet Berry, Edifree, Lebanon, Zone 4. Medase. Now, Richmond, Ohini Kujo Diabano, say good evening to you all. Dear News is Taxi Angaza, or Tie and O'Hare Live, Edifree, Dr. One, or say, please. Young Fanchak, a young farmer, a pacanji, Waffin, and Tibia, Ubihuno, Betenenka. Now, Richard Manu Diabano, say good evening, Nhyiraba Kwadwo Sammy B. And Adjoa Agyei Sikapa, in fact, more boy, you might then go upon Onshamo Papa, no, or Chilemi, so O'Hare Live, Edifree, Wetri, Suja Line. And which is any day at the BBF. Bibia,
be fine. Eye obey jima e de aba na ose Ghana for you. Wa sere sa. Honorable Frank Amankwa de aba na ose ohwe live e di free ketase na Mineral Commission for in fact. Multi-me issue license mako 35. Na so aban say bako kura ni ho ma issue ehum. Na eyi Kofi Parliament de aba na ose today won't to me, tomorrow won't to me. Why? Dear news loud and clear inside Aguna Bobikuma Upper Kofi Parliament in Medas Mofa say na a master planner junior can tampo dia betem no say. Good evening, Wafa. Priest, how is the family? Keep up the good work. Yanwaye Sikapa so tiapo. Na wo chire man check esen koma Honorable Sophia free year dance so Bono East Regional Women Organizer. Medas Mofa say se wanya manyosem wo de ba ya na ya manyosem aka nim so Wafa de enka chire din ka me ha me humpo. Into why ade pa say won so ba no amanya mayesem Ghana for ya ble no said aye no yentumi mfa mo course no mfa ncha yen we de nya bo apan no mo no bibi ntin yentumi emfa mo course no time no so na sports no temu panti no enen so ohun say yesan yawura eye breast cancer awareness month na meboa sika na meboa no wakwa hwe onufum not yet da be na abeko weekend na mema ne tuo mo fo kakra me wo fa se de efutuo ma mema ne yentie mla ne yenko agudie mu nsem ni e kire mo se mu ni ho agro se de nka wo so wo ntohwe mu a wo beye no no men so oba ne no funtinchim se de wo ho no dokono obi di na no so oba no fu na funu nyina bokom asa no mango sa de na wo pra no eno nti wo ya na wo sho oba nanim ye se mpa so agro ba oba wo suso ne no fu nanim anyinya o se twe wa adwe suso se ye ne ya etu beye ne boko sa kwan no so ne ye se mo nyemfa mo aye ni e kire mo se mu ni ho agro se de nka wo so wo ntohwe mu a wo beye no 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 mu ni ho agro na ya ni ma bia ya mo ye no enye kura na obi aha open o ka yankasa ade wo sire kire ana ade se kwa ho obi du nufu adi agro sa se de ma me kan omo do ma no bom se de omo no mo doko no aden send obemia omia ne send your photo doc no sa we experience bi da on David na hu bi da na ka ho asem sa masa na obi a hye obo se onu be jai pen wa bra bom pen hu se bibini broni ka se onu otwempo no be jai wo se de o ka no na bibini so pese onu jai a yentie me wo fa asemra sisi a mele se obroni fita onyene nwenwe lijaya hu betande babe I think this relationship is not working for both of us and I want us to break up ono ba no begede okay that's okay by me if that's what you want neben ebibiri mayimu hey ben fanti mayimu eben akani mayimu wona betide adwo kwa sampenyo da brabeye mela wale mitu nyonti na bio mela mpenatwi biwe eja osramoba sobunya oba domamboye aba obi ayo obi pen David obi ama bia ni watem da se waka se one ntena bio no wa fa se ba kwini wa bro na nsen dokwa makono nya se mduma na ya bra ni ntenu bebe ya duro ni ye kwani se ya DL Power Sports emu ade ejawo dead DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. Brasso, yanko agropamaso ne yanko kodin ko me wofa se Bismark Adusei atena se Bismark wofa empom ti sen yo adom ho ye ya da twede yampon yankopon ase se wayi bibia free kwema ne nso so de yanko ache ye ensem ne tamu pa on ensem bibia wa ene no se de mere na ye ntimpese me hawo en maminya awo na tisim na yanko volunteer jamo bibia kwa ba bi memfamra DL 106.9 mega de mraso se yede agude mu nsem papa
enso ebe so manwume no nsia kase so medin at the Bismark Adusei friend man be say Mr. Kwame Afum Canada sanso ana oboro man Jesse mu nyina eta adwuma de nachi ana yesin konya de agude mu nsem ede ebenshi asira PSA enko enfama champion Kofi Taylor na dama anampacho enkoma ayebedi no images ni videos ni nyina onso wonya bi ahwe enso e Facebook na ehye nkoma na se a nansentem a ana mepacho school a ye from say University for Development Studies ye twanity a from say UDS omonso etimi ebowuram e China mamu mepacho university ana say kade kan say World University Football Games no omokwaji si omsere so after say nei omoshe school a nidin enso e de Polyster Cell School we enso e Brazil mepacho na ye nkoma pebre na enso atodwa Ghana mampani opani a anasa His Excellency John Dramani Mahama enso etimi etonesa enso efre team ni nyina enso abankesiem na na entia mete ene se jemampani His Excellency John Dramani Mahama enso akukrusi twitwiri die 500,000 Ghana cedi anene ode ama school no woma omoso timi ginam ekokonkoden enso obi ma so eje ade e kan se World University Football Games no enso esimu sira so na Mr. President anasa His Excellency Eden komo kakra tudwa osi na ade e kan se resetting and reforming agenda na asa ade ode bae no me pacho enkwada na asa school fuoi enso etimi aye no amade nwanwa enso ewo sports mi yanko yenti omampani His Excellency John Dramani Mahama. From Tamale to the world stage, this perfectly embodies the spirit of the reset agenda, Ghana rising through discipline, opportunity, and excellence. And so let me once again congratulate Professor Alassane, the Vice Chancellor, your academic team and management team, congratulate the UDS community and all who supported the team on this journey. Good news for you. The presidency is also pleased to present you with something. We won't let you go empty-handed. So this is 500,000 Ghana cedis to be presented to Professor. It's a reward to the team for the good job you have done. Where Koma Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama and Swedi Weno 500,000 Ghana cedis. I see a team no. His Excellency and so emphasize o sisu dua se eye team no me patro ni kwan se sika no so enso timi ekofa ba bi wen nkomo kakra His Excellency and so edija na owi anso a Vice Chancellor opani a ye friend Professor Seydou Alhassan and so ekasa kakra o se na proud to the gamer no man University of Polyster amu free Brazil akobo no me patro team no enso eya honboa 24 hours na ye say commitment boys in show ye eno ene daddy awa go pramane so o sa dano enkunimdia amonsu enyae. Before this award, I am so delighted to let you be informed that 3 years ago, the university has achieved both local and international recognition. Last year, we were the best, second best public university in Ghana. Last year, we won the African Best Agriculture Knowledge Transfer Partnership Project in the United Kingdom. Last year, we won the Changing the World Award in the United Kingdom again. And this time, we are West African Best, Africa Best, and the World Champion. For your information, how did we do that? Indeed, we adopted your plan, 24-hour. But this time, we didn't say 24-hour economy. We made it 24-hour training. Where and Koma opania friend Professor Seydou Alhassan so edijai after say amonso etimi ekoshia Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama yemfri sansemnum na yemfo yeni enso enchirem Ghana Black Stars asoye yebeba yebedi komo pi enso our Black Stars gamer nyankopon ya aduma da ochina amonso ene Central African Republic enso ekoshia obima so Meknes Morocco na opania ene oya Minister for Sports and Recreation opania ye friend say honorable Kofi Adams wedding komo osi ene camp wana na se boys no bibi bia ene ehu behia so mo nsabeka na nyankopon ya aduma da ochina omusu betimi agine makonkoden enso awini anase dinkunim ede ama oman konkro Ghana no osi Ghana for ene aban no enso ayo mafam de yentie honorable
Kofi Idi Adams. They must win. Nothing less from a win. That's what we expect. We're praying for them. We've invested heavily in everything that they need to make sure that they are comfortable to be able to do what it is that they are doing. Luckily for us, we have no injury. As of Saturday, when the league went on break, we have recorded no injury. What we have recorded has been very great performances from our players. And so we think that coming together, they play as a team and understand each other, victory should be ours. Hello, Honorable Kofi Idi Adams, so Minister for Sports and Recreation, and also Denanu Disem Kakra Etuja. Yabaso Blasters in common Pina wa haya dinina subema. Na Minister Twa ne kasa so eka se nei adia kan se sports living so no oma ya adia me patwom de nhihye guakwam se omo beko abankasiem na yese omo so etimi akoto empanifu anim na aboa na going forward no Ghana agudie ne so afa ne ntuma pafra. Government is introducing a sports fund that will be able to take care of, or we will have a well-structured funding for sports. We do not have that, and because we do not have a fund, just like the way we have for education, for health and the rest, it's actually challenged our supports for sports and sporting activities. Young people qualify, they struggle, they go through all the processes, and you are unable to push them to participate in the competition. So the government have decided DLFM to establish a sports fund, a fund into which all manner of contributions will go into the private corporates, the public corporates, individuals, government itself, and through many other sources will be able to put money in there to use in the development of sports. Hello, Honorable Kofi Idi Adams na ordinary DSM etujwa yemfriwe na yemfriwe ni ensu nchirema Ghana Premier League na kupon aduma da ochina 7 pm baba ya rago pramasu Kumasi Asante Kotoko ensu etine fie na watu nsa ensu da frɛ Bibiani Ghost Stars game we no match with 2 me patro during that time no na Kotoko ensu ebo Africa the friends say Confederation sanso a anana Bibiani Ghost Stars so ejinam Champions League at the time me almost tasted that 7-0 humiliation against Bobo Kwe from say JS Kabili. Me pacho nyankupo ya duma dot na game ne baso. Na unima penia ye friend say Joseph Oti Manu ono air communication team member and so Edima Bibiani Ghost Stars wakasa and so afa game nyankupo ya duma dot na etujano. It's a very big match because matches between them for the last 4 matches anytime games and time produce more than probably 2 goals. Either say 1-0, 1-1 and probably because the west of our loser they lose to Kumasi first year they lose 5-0 I think 5 years back. But moving forward the last time BBN we lost 1-0. It's a meeting between Asane Kotoko and BBN Ghost Stars now and time produce more goals. I produce 2 goals. It's league matches na like we have won. Hello, Joseph Oti Manuel Adina no December tuja. Now him say na sema ma be catch she Bibiani Ghost Stars so pe coach me patro na ntia mete and say Maxwell Kunadu omatimi asisu people say opani no enso etimi asani 2 years contract and so Bibiani Ghost Stars na opani a your friend say Joseph Oti Mensa and breaking news we mai. Our speculation is now in every speculation on any rumors, a little bit truth in the rumors. Initially, we spoke, we had a chat with Capello, Maxwell Kunedu, and then Komodini Kwenimu, Emane Hange last week. But with me, I confirm what you say for the next 2 seasons, Maxwell will be a head coach. The unveiling is set to be tomorrow before the big game, Lebaso, Lokumatino. Hello, Joseph Oti Manuna or confirm say ne omonsa company a friend say Maxwell Kunadu say on so MFA Bibiani Ghost Stars game no and I say Jumedie no enso enfensi ne national Ghost Stars me no kase amu interim manager ono so je friend say coach Nana Yaw Amankwa ono na Nyankopon aduma dot na ono so guard Bibiani Ghost Stars enso ko face Kumasi Asante Kotoko opani ni so dinkomo o say game na big game enti omo hwe ni mu say mbetimi akari dey no. Good performance from we are expecting very good performance from them. They need to play better than what they did last time to be able to win this game.
Hello, Bibiani Ghost as interim coach of Penny Fence and Anaya Manquayan Flue, Jenfa Yanis Winchim, or Kumasia Sante Kotokasue, or Penny Ayafan Abdul Karim Zito, head coach, and so Edima Kumasia Sante Kotoko. No, I didn't come ahead of the game and Ankupaya do my dodge Toja, or Penina Casa, or say, season when a Kotoko, Mobutae, Sir Omonsube Timi Aje Ghana Premier League next to Amstreso, now Ombetimi Ajnam at this Juman and Swa, me Patradia can some home games in Yano, Omsube Timi. Yente Opani Karim Zito. We couldn't on us to be able to win this game because when we've set, as I said, we've set the target of winning the league. And in the home matches, all the points, apart from Hasselfolk, we make it everybody's game. We said everybody who comes here should go without a point. So this is Asante Kotoko. Hello, head coach Adema Kumasi Asante Kotoko Penny Friend Abdul Karim Zito na akwadana Jeffrey Hillary Adabo ono esina kan Adema Kumasi Asante Kotoko no so edina no di sem kakra atuja yenti Hillary Adabo. Their own background, winning the champions of champions. So definitely they are going to double their efforts coming here, but we can't draw and not win the next game. So we are just pleading with the fans to be a little patient with us and come and support us. We really need them this time, and we are not. Hello, Kwadana, your friend is Hillary Adabo, and also Eddie Nanu Disem Etuja, and I'm Patron 24. At the gate proceedings not to Kumasi Asante Kotoko Nyankupoya Duma. Game a Dutch now, Omani Bibiani Ghost as a Bebono. Me patron se popular stand 20 Ghana City Center Lino, 30 Ghana City and VIP 70 City Way, and then Komoka Krana Senshaya, and Pennyfordia Guakama Yadinina and Swedema, Nana Semu, Obakaya Memeneda, and I Jano Penia, your friend said, need dark wedding come and so our dear Power Sports Jumedia so, or Penina didn't come or catch say nay, me patron confirm and also my provider dear cancer Baba Yara Ago Pramano and so Eda Koma Calf Nana and Tiamete and a set calf as it stands among so approve dear cancer Baba Yara Sports Stadium and so from our Kotoko ahead of home gamer I'm gonna work and so about our Confederations Cup second prelims num Yeguswe Dise Commonalty Jumediano Debato from Biabesa and so Edama Yefue Jenfa Yani and so Enchim our 11 wonders me patcho over the weekend 11 wonders game amuk boy no and Tiamete say F na charge 11 wonders ni nyina ne say me patcho mu kom social media platforms ahodo so ekotro nsembia sebi ensem fatan so de for match officials no enti nkoma mete and say F no so charge 7 wonders and I say 11 wonders way and nkoma kakra free about yede ni nyina enso de ma MTN FA Cup me patcho prelims no nkoma mete say nyankopon aduma yawada me patcho ewo Ghana Football Association head office no eho anam patcho parents no enso ebeto dwaway and kakra free by Yamfree and Insuchim, the senior soccer team, the Blasters of Ghana, Makachro, Sen Komopina, Waha Yebedi, Nampatro Yankupoya Duma Dutch, now 4 p.m. Yabetnas, the live commentary, Super Sumo. Now ahead of the game, no, Anna Ghana legend Dropania. Your friend says, Asamoah Jam, Baby Jet Massa, Asamoah Jam, Wama boys at Chisoroku, Wama boys at Chimomumepa Massa, Obekai 2010, famous goer, and also SRT, US, no, me patro, and it's your pa about Krumwa. Na edu baby abrantia no empanifo se de okonso no na boy no sa de arewa pa na eto Ghana for so enwe opanina dinkomo o se boys no going to this game no omoni bibia come here say omo free omo club side the bar ase ahonkeka na omo wa no omo back Ghana hana nyasa ana omo so edi room enso ema Ghana entie Baby Jet Asamoah Gyan. When you talk about the club side, you know, we have the same players training week in, week out. You know, they know their characteristics and stuff. But when it comes to the national team, although they see themselves sometimes, but sometimes they are more bit of changes. You know, it's not like a team that haven't seen themselves for a long time. You know, so club side and then the national team is a very, very different thing altogether because club side you have players training every week. Hello, Baby Jet Asamoah Gyan ono so edin komo na se Nyankopon adum da ochina game no pressure pa our boys no so obi abeka se pressure enso any boys no so na sabi onso unim dia o kan san se Chad gamer ya no so yakodra o Morocco no eno ahadwen pa yentie Asamoah Gyan. Talking about pressure, sometimes we have games that we have good pressure. You know,
it makes you stand on your toes, especially a game like this. Anybody who says there isn't any pressure before a game is a lie. You know. Hello, baby jet Samojan ana jete ne nkomo enso na no pa yes porte Ghana Blasters enso Casablanca mabeka chiro dada se game no tojwa enso Meknes na aka no na kebe tojwa Jadida na so mpanifo enso yi game na fi Jadida me no ka say game no enso be tojwa Meknes Morocco na anopa we Casablanca Blasters of Ghana enso enya omo first train yankwe yenhwe hawa na ahoboa no enso esifati. Yes, DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. Hello, any city and I say boys no so boy more ahead of Nyankopon Aduma Dachina gamer and also a toja on Meknes and Pacho Ubekai say Madin Komo Nyankopon Aduma Sunday our Accra Sports Stadium Ghana so about Nefia to inside from Comoros me Pacho 24 at the gate proceedings number na say and I on commodity a popular stand I'm say 50 cities central near 100 cities and a lower VIP no 250 cities me Pacho upper VIP no 500 resident of VIP no and so 1,000 cities enti se Nyankopon Aduma Dachina se boys no anke kanu so betimi awie emudie na che se yetimi anya win dia me wagide se Ghana and so betimi anya pepa eso akohwe sa game ni yehome so na yankomra yemfa flight number DR1069 and konko phone cross onko fama na nsem nemra. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip. That's super great. Valentino Lumba Super Dama or DFA flight number DR1069. Atwa asofra konko phone cross so yede manane nkoma ni nyina so ebe somo ewo dwumadie so mame ka sa kwada na ye friend Rodrigo Goes ono sina kan enso yede ma Real Madrid boboko no obeka sa kwada we nansemu me pacho engine so eha kwada we pa na kwada na dinkomo osi odi 18 years amra na osi akan so de ma Santos o Brazil mamu no osi Barca enso e de offer buy na kwada ne se ono na ni so adi huna se obesi akan enso yede ma Real Madrid boboko no nena me ne se oso ne papa din komo e ka kire ne papa se omunya abotre kakra efiso no ogidie se Real Madrid enso ebetimi de offer ba anche bia na Madrid enso de offer ebe wura ma nei ono so timi accept sa offer me no ka se odini juma enso e de ma Real Madrid boboko na mpacho ade e kan se chat GPT omo enso e timi a shortlist ade e kan se best center backs of all time omo si we are seeing na baller me pacho ye bono omo se defenders on modern one campa me pacho Johnny show no live on Facebook champion Kofi Taylor Dama or the Empanifona Guso over company your friend say France Beckenbauer on Empanifo Bonidin Sansua and Pablo Maldini Franco Baresi Sansua and Sergio Ramos way and Pacho can say chat GPT and so our GDS say Empanifo way I'm now call association football boy ya boy we are seeing the best center backs no and so ya Empanifo me do am come on and so Ediama na mi pachotie nation so for the past 10 years a man UEFA Champions League amupono for the past 10 years pacho 3 clubs per and so timia bomode and so Agyei Sikapa so me pacho aboboku ye from say Olympic Lyon my team no from 2015 almost jab to 2020 and a Barca Uramaji 2020 2021 2021 2022 Olympic Lyon mano esa Uramaji and a 2022 up to 2024 so Barca mano and so Agyei Sikapa so na 2024 2025 no Arsenal mano so etimi abomode Agyei Sikapa so meno kasa chese for the past 10 years here 3 teams here na meno kasa Europe almost so Agyei Mohmena yedi dwumadi so at the ML 2016 Cristiano Ronaldo yabako sembi me patron the number of trophies
Agyei no na edoso sen me patcho number of games abrante no enso elusu be kai se UEFA Champions League Agyei sini na so sanso na Euros no so Agyei sini na so FIFA Club World Cup opani no enso Agyei sini na so na de ka ne se UEFA Super Cup Ronaldo enso Agyei sini na so emre ni kopa ye enti yemfa amanane nkoma ni nyinansi na dwumade ne nkai no ento aso medin at the Bismark Adusei Mr. Kwame Afum Jesse and Aboramane Kenatata and you know a produce dwumade no. Ya Breno enyanja biane sa Bismark. Wafa. Say the siane sa ho. President so na to na ma bibia e basa kra. Ba we dey kakra Mr. Madam for ba. Ene bonitew. Madam for ba ko. Ne wife awo. The friend Jeffrey Kumasi. Okay. Do Kumasi dey omo anu mu krekra me. One ne baby girl Matilda. Okay. Oma wo fresh boy pa antino ma me fa konya we so. Adjoa Sikapa na nim star we nim do patch. Enti ma me fa konya we so na me wish you am congratulations. Your mom trinkwa yeso Nyankopon se senior baby boy aba no. Onto Jeffrey Sem na baby girl so Matilda Nyankopon ma na hoden nti wa fa yen fancy sika ni ohia ni ana de adentemu de na wonya na nka bewa no obi a se won se da ni bie ni de owo bi pa no ope de owo bie Bismark ofa obi owo bie o ba bewa de owo bie ene de ase owo bi so won se da ni bi wo na owo bie ube consider anaso ba ko fasikani ba me fasikani ba adentra de en omo ni bi na ya me wi aso mu no ene tie we bra na yen soro so ama musumu tie ana hia me wonso ankofo ba oni bi se mana ye wo ma dwen se wo mu pemema wo mu ye hiafo a wosu wo bra pusika enkoka se ahofenti enya hwe oba wanko suku oba wansua dwuma oba woni bibia ye na na busua sa da ne so ne maame yade a woso be ma na wo betaduro woso enkofa no da emperifo se ensin ye gura tipen eti se mana fo mo ho adwen se omo mpe ehiafo mema empratwen sansen sise ye wo mu no aburo wo mo so wo be se semra e di amawo asama enya asem kura ne buafu an kame wo bia ka wonye bi sei omso ompa wo so be ma no wo so no oba no na abra eye ba se nya one ne na abre na wo no wanya wa bre ne wa pe osika wo so pedi wo bi na be ma so kwa ware papa eye piao be ma so kwa ware pa eye Bismark edwa no sunne echredin ti bra ya bre ni nyina ya bre se won so bre na fashia e Kofi na me se be ya da Kofi tela yes ya fire ho adwene ndam krom ha o enya sa mistake ni bi bra be ma so kwa war pa e ho do kra de kume no e ho do he kakra na baba me fese menya wa pe osika wo so pedi wo bi na be ma so kwa war papa eye echredin kase body ye de esi to Bismark ya me adum e kina Ghana Black Stars number running live commentary na yes I be running oh okay it by 3 day na atnase better ntia kina de wa hwa bi won ha drive ne mbeje ase no mo de be ye commentary we dia la na ne atnase but zigibi mre ne ya fa ntia me ya adum e kina be se hia ya me nka ho pi Ghana de hia ye gina wesi na de kase body nyina si emusemufo ne ya maize mebere dwene se mu e de e ma yen be ma 10 gram on wi ne ho fa dwa no champion tiela kufite de kupie mum e wo Facebook and Fins YouTube kasebo no onya bi ehwe ye DJ Zigibi echinchim efrene froma Edison ye nimere kenkafo ye sinkonya besomo no edi ameje so eye wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa yes also Emma DJ Zigibi edi awuso dwumadie no atwas dia somo ne se de nsuo na 21 hwe odonhonwom be ye adwuma pa ofie ma munyina mu ene tia adehye Hey, Kwame, ade wakabo mu ana iso awo no mo ha wanisa. Tisete de wo mne banku a ehia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu a menum enya kama. Pesu papa no ma dwumebo. Isu ne kasen. Anope dem de asem asio. Anope ya na nan ma me nsio bia no me nsio kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsio no de e efa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsio de wasa wo no mbi. Nsio ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Ma me kan hwe. Isu papa ni anya na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na